placing your tongue in the ear, you can arouse sexual feelings within your partner. However, the nose is not an erogenous zone. Today's Middle English program, Making Faces with Ralph Steadman, contains a short... They're eating her! Vaše ekscelencije, dame i gospodo, velika mi je čast još jednom obratiti se ovom važnom prilikom. Ovaj trenutak u povijesti prije svega poziva na nadu. Nasilje, siromaštvo i glad više nisu u porastu u svima nam dragoj hot dog državi. Hot dogs, Armour hot dogs. What kind of kids eat Armour hot dogs? Fat kids, skinny kids, kids who climb on rocks. Fat kids, sexy kids. Even kids with chicken pox love hot dogs. Armour hot dogs. Hot dogs, kids love. I zato, ovom prilikom, pozivam sve arhitekte, vojne arhitekte, da naprave kip kako bi ovekovečili ovaj uspjeh. Također, koji jedu picu, bit će javno pogubljeni. Hvala vam. Six months later. Poštovani građani i građanke hot dog države, drago mi je da ste se okupili u ovolikom broju da proslavimo ovaj svečani trenutak. Htio bi se prvo zahvaliti svim arhitektima na odaziv za izradu kipa. No, kip koji smo odabrali predstavlja sve što smo dosad postigli. A za njega je zaslužen jedan vrlo mladi i neotkriveni arhitekt, Lanča. No, gdje je taj mali gad? Tvoj utobi! Umri, gade!